Sunčevi zraci su jedan od najvažnijih obnovljivih izvora energije, što govori i sve veća upotreba solarnih panela u Srbiji. Upravo iz tih razloga u Elektrotehničkoj školi Rade Končar u Beogradu je postavljena solarna elektrana pomoću koje se prati sam proces stvaranja energije koja je već ubačena u sistem mreže. Tvorac ove jedinstvene ideje, profesor Aleksandar Savić, govori nam na koji način funkcioniše ovaj projekat. Solarna elektrana radi na vrlo jednostavnom principu. Fotonaponske ćelije pretvaraju sunčevu energiju u električnu, to je jednosmerna oblik energije, a zatim uz pomoć invertora tu jednosmeran napon pretvoramo u trofazni na izmenični i isporučujemo mreži. Ovo radimo iz razloga što postoje podsticajne cene za isporuku energije proizvedene na ovaj način. Od prošle godine učenici prve generacije obrazovnog smera za energetiku ove elektrotehničke škole svoje znanje usavršavaju kroz praktičan primjer krovne, odnosno vazdušne laboratorije. Koliko su oni zadovoljni ovim projektom i na koji način im pomažu u shvatanju gradiva? Zadovoljan sam vrlo dobro zato što nam to pomaže kako da učimo o tome, kako to radi, jer ćemo posle možda i mi to raditi, ugrađivati na druge objekte. Pa pomažu nam zato što nas profesori upućuju kako da učimo, kako to radi. Najosnovnije ono što treba da znamo o takvom nečemu. U školi postoji obrazovni profil za energetiku, što je bio jedan od uslova za dobijanje sredstava za postavljanje solarnih panela. Drugi uslov je da smo, pa ja mislim da je to bilo bitno što smo elektrotehnička škola, jer upravo nastavno sredstvo za taj obrazovni profil treba da se nađe tamo da mu je mesto. I svakako što škola ima pogodnu lokaciju, znači imamo krov koji je sa pogodnim nagibom, okrenut strogo južnoj strani, gdje su montirani solarni paneli, i nije zaklonjena, znači, nikakvim senkama, soliterima i tome slično. Projekat solarne elektrane Elektrotehničke škole Rade Končar jedan je od 3 u Srbiji koji je pobedio na konkursu koji je raspisala vlada Kraljevine Španije. Vrednost čitavog projekta je oko 40.000 eura. Biće koristi u smislu kad budemo dobijali sredstva, znači od distribucije za isporučenu energiju, otprilike malo pre sam nešto ovako računao na osnovu polugodišnje proizvodnje, će to biti negde oko 1.500 eura na godišnjem nivou. Znači to je bilo recimo oko 4 računara. Učenici ne kriju i svoje zadovoljstvo što se jedan ovakav projekat nalazi baš u njihovoj školi. Zadovoljan sam zato što je ovaj projekat inovativan, zato što druge škole to nemaju, mi imamo, tako da možemo da lakše učimo o tome. Imamo primer zašto ova škola to posjeduje, mnoge škole to nemaju, tako da je to baš super. Nakon solarne elektrane, profesori i učenici će i u narednom periodu svoje znanje investirati u slične projekte kao što su vetroelektrane, efikasnije osvetljenje i ekonomičnija potrošnja vode. Krov Elektrotehničke škole Rade Končar izdvaja se po tome što se na njemu nalaze solarni paneli. Ujedno je pravi pokazatelj da skoro svaka zgrada u gradu može na ovaj način da iskoristi sunčeve zrake za dobijanje električne energije.